Gornjo-milanovački Metalac dobitnik je priznanja Top 50 za najboljeg u kategoriji elektronske reklame. Za kratko vreme ta kompanija je napravila preokret na društvenim mrežama i zanimljivim i duhovitim objavama privukla veliki broj pratilaca i komentara. Kad stavimo nešto u Rernu, nikad ne upalimo donji grejač jer smo iz Gornjeg Milanovca. Ovaj i tvitovi o duhovitim i druželjubivim šerpama i strava tavama napravili su pravi bum na društvenim mrežama. Tu morate da budete i zabavni, donekle i provokativni i to je neki rizik koji brend preduzima. Sad nama se ovde pokazalo na ovom primeru, možda za razliku od drugih domaćih brendova, da smo donekle tome uspeli, ali sad ide onaj teži deo kako održati tu komunikaciju za neki budući period. Iako su tradicionalni proizvođači koji izazivaju nostalgiju, prate savremene tokove pa na društvenim mrežama imaju 400.000 pratilaca. Preokret je bio sa ovim čepovima novim koje očekujemo da izađu iz proizvodnje u martu ove godine, gde smo izazvali veliku pažnju javnosti jer je to nešto što do sada nije viđeno na našem tržištu. Kada je u Gornjem Milanovcu počela proizvodnja posuđa, pre 60 godina šerpe su preporučivali i prodavali trgovački putnici, a proteklu deceniju posvetili su i online prodaji. Jednostavno imamo i prodavnice koje oni mogu da posete, a sa druge strane za one koji žele da kupuju na drugi način, tu smo dostupni preko weba. Da je Twitter poludeo, a Metalac ostao ozbiljan, kažu rezultat je dugogodišnjeg ulaganja u nove platforme i nove marketinške pristupe. Najljepša stvar koja se dogodila zapravo je negde krenula nakon ključnog tvita. Svi kažu Metalcu super sve, ali nikoga ne pita kako si. Više miliona eura je iza ovih 10 godina ulaganja u strateške promene. Da ostanu u žiži interesovanja, pripremaju novitete na društvenim mrežama, ali i virtualnu šetnju kroz prvo online sajamsko predstavljanje.